imbiri mana banumwe se kundambiko ikandirimbira Imana kuko yankuye ni genders Titus yararirimba kuyo kwa Farao twarababaye twaburiye abacu turanatoteza twakoresha guburetwa tukicwa n'inzara tugatekereza iwacu tukakumbura wowe utakubiswa n'inzara wowe utakubiswa n'ikofe kandi uri kuroza uceceke undeka niririmbire unyireke wowe utamunzwa n'umutima kandi uri mwigorofa wiyubaki ubanza utekane gatoya mbivuge iya nabandanya ngemera komba ko peke yato nta kabiri no matsi none ko Imana yanyihereye ubuzima ikanyishira mu nyongera uri kubabazwa n'iki basiho uri kubabazwa n'iki kubera ikuru kurambwira ngo reka ngo ibyaho nitwazi ngo ejo tuzobibona tugeze mu butayu nabwo yaturetse yaduhaga amano tugakomeza inzira tugeze ku ruzi byari bikomeye twarebaga hirya tukareba hino tukabura inzira Farao n'ingabo ze bari baturi inyuma twareba imbere naho tukabona inyanja ubikumye n'Imana yiyerekanira itayako ryari udasumbwa rirahagije kugira ngo n'imitego iri imbere yanjye itegurwe mu izina rya Yesu Kristo yango ni amazi yo kweyiramvuye ku nyanja umva Miriyamu ingene yavuze ngo twari twihebye ngo turaheza turajabuka hari itegeko ry'umukamu uyu munsi wakumvira ukajabuka imitego yabarotse hari itegeko ryari udasunga uyu munsi wojabuka ubusore bwawe bugahaguruka bugati kabisa Uwiteka ndisobanukiwe umugeni yisobanukiwe hari itegeko ryari udasunga kuba uyu munsi ubukobwa bwawe bukagira agaciro ukava mu kavuyo ukava mu kwangara kwa marangamutima hari itegeko ryari udasumbwa wo kuba uyu munsi umuvumo wa Vashiti ukawukugwako umugisha wa Abigayeli ukawuhabwa na baragatangara Dawudi agatera impundu ngo ciye nyanga ngo ndasheho sa reka nisengera Imana nubishaka nawe ushigikiza isengesho ntacyo tuzoburira mu gusenga ntacyo tuzoburira mu kuninahaza Imana ntacyo tuzoburira mu kubwira rudasumbwa ko ari imbyeyi itaha ikavumera turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana ikura igisuzuguro turagushimiye nyaguhora ku ngoma kuko uri Imana yitaho abateterewe ukabakora ibiteterwe ukabatetururisha ukoko kwawe gutunganya urakaninaza kuko ubu na mu myaka yose twasobanukiwe ko kubana nawe aribwo buzima kandi bwuzuye ibyishimo n'ibyiringiro ndasenze ngo maraso meranda Yesu Kristo atwikire twebwe ubwoko bwawe maraso meranda Yesu Kristo ahumanure twebwe abana bawe maraso meranda Yesu Kristo ahesha agaciro ubuzima bwacu maraso meranda Yesu Kristo azana umugisha n'umugwiza mu biganza byacu maraso meranda Yesu Kristo aduhiki kundi
gikundiro mu ruhanga rwacu. Ibirenge byacu bizana inkuru nziza kandi byakira inkuru nziza. Umwete tugira ukwakira ijambo ryawe nuduhesha umugisha wo kuramba no kuroranirwa. Natuye urubyaro ku batarufise, ibyiringiro ku babitakaje, ubuzima ku bari kuri liste yo kuva kuri iyi si. Nk'uko Ezekiyasi yabivuze muri Izaya 38:17, ndavuze ngo induru yari mu mutima w'uyu mukristo nihinduka mu mahoro. Ndavuze ngo umubabaro nuhinduka umunezero. Ndavuze ngo agahinda nigahinduka gahimbara. Ndavuze ngo ubukene nibuhindurirwe ubutunzi buze, kuko ngo ibiri ku isi byose ni iby'Umukama kandi Umukama no mubyeyi wacu. Iyo ni Zaburi ya 24. Iteka n'icyubahiro byawe bikaze muri twebwe no mu myaka yose. Amen, amen, aleluya. Ukomeze iri jambo ryo mu kanwa k'umusabyi wawe nk'uko yabivuze muri Izaya 44. Amina. Bani bawumugisha.